Kan long ke jingsa jingken mau ya ke klub PSG hadin bakendai ngut kiplia jongka kila syajid banyak kun ban job ya ke Ballon d'Or. Bat hagan iga genti ka long ka baduna na ke Real Madrid namar menta ka samoy day tang laingon. Ti perlu ka bapai sini kendai ngut ki rangale kai ke PSG. Ki basya nominate banyak kun ya ke Ballon d'Or. Kita day Nuno Mendes Ukin Luigi Donnarumma bat udisya dab bat ukwarat Shikla Ousmane Dembele João Neves Achraf Hakimi Vivian Ruiz bat Vitinha. Napdeng kini ki kendai ngut ubah khmat uban job ya ka Ballon d'Or di Ousmane Dembele. Tang baap sawai pat urang lekai badang kam kena na rispi kata dari Lamine Yamal. Balekai ke klub Barcelona ula syajid habaroa kata dari banyakun ban job ya ke Ballon d'Or bat banyakun ro ban job ya ke Copa Trophy dari ke basyaj ya ki best player ki bahapo arpawais nem karta di perlang mentang nyepek ya ki live hungut ki player ki basyajid banyakun ban job yang ke khusnam ke bakongsan bana pedang kini ki live hungut ban job padai tang we. Ti perlu kaswa mengenai cekmat ban pule ya katup kerteng jong ki live hungut ki plia ki basyajid banyakun ban job ya ka Ballon d'Or. Wanam senyawa ada ka bakla ban kena ya ka kerteng jong ki plia. Ki plia ki long kumne Pedri na ka Barcelona, Okoli Palma na ka Chelsea, João Neves na ka PSG, Nuno Mendes na ka PSG, Kylian Mbappe na ka Real Madrid. Bot sa Ousmane Dembele na ka PSG, Ukin Luigi Donnarumma na ka PSG, udisya dab na ka PSG. Kadba bot pat sa Ukwicha Kwarat Kielia na ka PSG. Nang tapoy sa kerteng Lautaro Martinez na ka Inter Milan, bot pat sa Rafinha na ka Barcelona. Bot sa Mohamed Salah na ka klub Liverpool pada Alexis Mac Allister na ka Liverpool Lamine Yamal na ka Barcelona pada Scott MC Tomine na ka Napoli bot sa Robert Lewandowski na ka Barcelona. Hadin Robert Lewandowski bot sa Harry Kane na ka Bayern Munich. Wan sa Achraf Hakimi na ka PSG bot sa Victor Gyökeres na ka Sporting Club Badminton Udon ha ke Arsenal. Kata poi sa Erling Haaland ke Manchester City bat usehu Kuisarsi na ke Borussia Dortmund bot sa Denzel Dumfries na ke Inter Milan wujud Bellingham na ke Real Madrid bat Michael Olise na ke Bayern Munich Vitinha na ke PSG. Diperlok hadin Vitinha na ke PSG poi sa Florian Wirtz na ke klub Bayer Leverkusen ubadan menta hak klub Liverpool. Bot sa Declan Rice na ka Arsenal, Vivian Ruiz na ka PSG, Virgil van Dijk na ka Liverpool, Vinicius Jr na ka Real Madrid. Kuman chupan mau hak semai baladep. Ya ka Ballon d'Or la job da Rodrigo na ka Manchester City. Kadba Vinicius Jr wan hak redan kubaar hak semai baladep. Shosho ya ka Ballon d'Or la job bonsen da Lionel Messi baladep job prasin kadba bawan baar dari Cristiano Ronaldo baladep job sansen. Ti perlang na pedang gini ki live heungut ki basyajid banyakun ban job ya ka Ballon d'Or ki bahak hamad ki badan bahak jingkermen ban job kita dari Ousmane Dembele Lamine Yamal Mohamed Salah Rafinha bat Vitinha. Tisa ay ki kamen jong pi Yano pi kermen ban job waladang imyok kalat ban vote Henry Yano pi kersha. Tadadok meliakan do ke waipat ke video kublai shibona.